ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makitang ka di ti doon sumungad. Ay no, nagwapo na una yung naka-long sleeves iti stripes of blue and white. Anya ko man nagwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa tao, uray maditi ugali na, basta nataan? Ano kinasaya at ti ugali na, no nalang admat. Aha? No way! Malo. Conrad, adadwa nakatugaw iti may sa alamisan. Ijaytan ang makitugaw. Babalasang sama na gajay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Ang mga nutay kunada abalasang iti kalman. Rugyam man ang tiki na pilyong. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom, adun ti pinagsangit mo. Si Kamet. Imbagat ayang agsangit da. Numay sa ngamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Isu-asukatam, tapno da thrill na. Uy, matitikas na. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumit at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglwa. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Uy, di ka butbut ngayon, Pars. Ibagbagak lang, tinako na timay sa amandurat. Hi, beauties. Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Agtugaw kay iti lamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makanti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak a makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siya kami, Gary. Kaya't isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Kaalalay pa ikit din. Bakla ka di, kaadapay alalay mo. Babaeng samot ti amok nga alalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang lang nga, kadi nga alalay? Hoy, friend, apay adi ka matagtagarin. Dumdum nga iti saritaan nyo. Alangan mo't abo manlaetak. Kaslada kami ti performer. Katsi kami ti audience. Alyatim ako na, kadag iti kinatable ta. At datartarabitap diagnagan iti malong. Nalay nga makirabak. Ni nga Vanessa. Dasing patunay, sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di, ngem makaparagsak ni Malo akasarsarita. Nalaing ang makirinabak. Ayun gayan. Di tamot na damag ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni Malo. Ta nakabado iti purawo. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tamo ti trabaho ni Vanessa. Saan mo ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, te may kadito'y apartment a paggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa asiningir ka? Nagawid ngamin dagiti kadwa ki balay. Diag may saka nga ron ijay mansion mo? Sumangpat damot kat di inton malam. Awan samot duty ita. Ada ka di pangawisang kanya. Kaya't ko timapan ijay bazar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako matapang rabiak. Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Isungarod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga daitad mo. Pilya. Ala, intangarudan. Oh, beauty. Si Kama ti masabat ko.
Uray si kamot, pogi. Api nga da ka ditoy. Papanam ka di. Saan kamot nakapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min dutik ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan nakinita dagiti trabahador na, kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes, adda pa'y condo unit kan apartment na. Intalik dagiti dadakkel na, idi napanda ijay abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat-umawagod. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat latamat, iha. Saan akayat tikabsat mo nga agawid kami dita? Amamatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga, Lord. Na kami lagtan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumikumakmat. Maawatak. Kung naklaan matay chay. Mala, aginanakang garudan niya. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat ta bunbun mo nga arak iti pagnanaadam, parts. Ita man pa nga inawis nakmanan. Namuak abak ng gayam day di Vanessa. Abay kumano bak na? Ay, sabalin sa daytan. Diyak nakaturturog anang pampanunot, pare. Imbaglakid din tawan sa ko iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka, saan ka di animalo ti kursunada maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo? Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak, pare. Anya nga tati aramida? Ay, agpanunot ka anaimbag, pare. Nay, adda ka matgaya man, Carmine. Kunak mo saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaong mo't nga aldaw ti pakada. Narigat mo't na abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Uy, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa'y dito Pilipinas. Wen, balasang pa idinagyanak kada Sir Isaac kan Madam Andrea. Hangam itangay. Sana nabalasang tabu mangatkan. Ay, dita ka man langan, tamapanak pa'y dita silid kaw. Nay, apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ah. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka din ang driver ni Vanessa? Ha? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel apasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Ay, kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kini Malo? Manipud high school da, aggayam dan. Ijay pa yung arun apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaagdan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito yung parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito eh. Mabit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mi di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ko ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salat ti armam. Masapul nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daan o duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idado Ay, ibagakin ka pare. Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti papaitan ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Ewan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka.
Sino ang manager? Manager gari kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakalapasdag. No kasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko nga minan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manin ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga ro din tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya, kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat-pat yan, dayjay? Ang mga nulukon na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat dito yung bagbagana. Sinagutan naklaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat-pat yan, dayjay agari? Luklukon na kalaang. Uray siya, inikanak mat idikalman. Identod kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti dakalapasdag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit? Apaya kas na masuron ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na, kat isulaan ti maikan. Kaslakas tangarod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni Meka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawit ka ka din? Wen, agkuyog tan. Ada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ganiti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfin. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingad nga aggayam da Vanessa kan Malu. Namamuda iti kantin ti duwang aggayam, adagari kan Conrad. Iti damo a panagkita dagiti upat, adda na idumduma narik na ni Malu kan ni Gary. Iti may sangal daw, sinagutan ni Gary ni Vanessa, iti sabong kan chocolate. Nasair tirik na ni Malu, iti naamuan na. Papagayam, dinggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan, agkuyog tan. Tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wan, aday di abroad. Nabayagan akayan-ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak nuawan. Siyak ti awan kaayan-ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko.
Agpada tangarod no kasta. Jak mamati nga iti dayta kinataer mo katawan pa asawam. Katsika, iti dayta kinapintas mo, amang ano damat ilimlamang mo nga asawam. May lamang ayamad ka asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Italaang ada ng sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua, no adda bang sagsagot kan kwa na iti opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar day di a manager, anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko ng samang. Wan. Amang anusong batan ni ma'am day jay, tanagtaar. Uray na taer, no saan akursunada ni ma'am. Hello, Mama? Hello, Iha. Kumusta kan? Ada ka din agar-aram kan ka? Ni Mamamat. Kayatyo ka din ang makiasawa, Di na magkulaan mo't awan dakas na anak ko. Ada kan iti husto nga edad. Saan ka di? Ada ka din? Kasla-kastan, Mama. Ngam, tingitingat pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan Arabak, Mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, Iha? Tapno ada katakunay-nay mo itibiyang. Sige, tano makita ka na pud no ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, Mama, matungpal. Sige nga, Rod, Iha. Bye. Bye, Mama. Saan naigagara? Ngam nangagko ti saritaan nyo, ma'am. Sungbatam ka din ti agdataton kan ka, ma'am? Anya ti makunam, Manang. Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napudnon samot ti agdataton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinagam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gare no nagdaton ken ni Nurse Malo? Wan, Manang. Ngam ko namot ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon met nga umay dito ni Sir Gare, ma'am. Panagkita kat napudnukan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urean niya nga oras. Ikasar ka. Iti urean niya asimbaan akayat mo. Nalabas mo't daytan. Mabalin ayamat ti mamin ano nga agkasar. Tapno lang mamati ka na pudno ti dardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano, isukat. Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanyak. Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaw dyanan na. I love you too, Vanessa. Ludyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gare, ma'am? Pag ko naamat, Manang. Pero mi ngamin aragsak na itay, ma'am. Uray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, Manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pahilaang kan kwa na? Ngam, yaw awis nanti kalaysa. Wan nga, Rod. Ngam, agurayak pa iti sumagmamano ka nito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan nakata nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma? Hello, Mama. Ada ibagak. Ni papanday to, Iha. Anda ni Mama mi ti restroom. Oh, anya na ita. Good news?
Adan kaayan ayat ko, papa. Iso nga agawid kayon diti Pilipinas. Ha? Mag-asawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matang nga ubing? Nuan yaman, di napagtulagan niyo. Saan mi atob nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalaysa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Isong agawid ta kanon tagkalaysada. Oh, makaawid tamot laengan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkudkod ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, maet. Nalabit akas ta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Oh, mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaedan ta. Ta ditoy ket nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanya. Anya ka diday taapakaragsakak ako nam. Di na kamit paggagaran, ha? Ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayat-ayat kami. Anya? Sinong batam? One friend. Ay, sige, bye. Saan na mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatak ni Gary. Awan kayo ti madlaw mo, ma'am. Madlaw ko nga at niya, Manong. Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw. Itimpadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka din, no? Gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawaya. Itidamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka numot iso ni Gary. Gamsaan namot nga inaram ni Ma'am Malaw. Si kamat ti inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya man ti panagkalay sayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko, anak kak iti kasar. Oh. Di awagan kanto itininong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adengga. Apay kumasintonado. May met, bestman ko na. Numabalin lang ko mga best man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't mabalin May salaeng. Angam, may mayat no ninong. Tas sikat ipan nakamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapantay iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sikat imang pili no anyang aldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkitkita kayo ka di ka ni Malu? Itinabii? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Diyak na pa ni di ospital. Nagkita kami idi at da binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kan kuhanay? No, adabasit nga itad na. Alaaklatan. Ngamsaan akanayon. Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta.
Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Un sir, idi pa'y addadag iti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kun ti driver da. Nabayagan na kiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damot tan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Ejay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinegosyo da? Un sir, idi pa'y laaddada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Jakman maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanday paagas di Amerika. Onya, naragsak ka di, love? Unay, love. Sapay ko mataka na yung taan naragsa. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan apaswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kastak mat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay agdidak inakwis. Salbag dagiti atwa. Ada ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan. Gitakan. Awan mo't gayam ti amo. Ma'am. Mabalin mo mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pa'y laang ti sasangpot da? Anya nga iti naramid da iya na pananda? Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amumatan ti agayan ayat. Imaya, taimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbagman, tanapan kayo nagpasyar, di nakpay inawis. Ni ngamin Gary tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya kuma tinagawis, mabalik nga inawis ka mat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbagman. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pa'y laang agayan ayat, kalaysan adagos? Agin inayat kami. Kat kayat mi matanti agsimpa. Wen gayam, sika ti alaag a maid of honor. Anya? Maid of honor? Wan, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Umanugot nga tanimalo, nga iso ti agbalin a maid of honor. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, rinabak ni Andrea ti anak na ani Vanessa, amay mayata, numakiasawan da itoy. Sinungbatan nga rod ni Vanessa ni Gary. Idinapan nag-date dagitoy iti may sa resort. Naamuan ni Malu, kat nasair man ang tiriknana. Gapo ta isagsaganan da Gary ken Vanessa ti panagkalaysada. Naibaga ni Vanessa ken ni Malu, nga isu ti ag maid of honor. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, nabiit kayo pa'y laang nga agayan ayat? Kalaysan adagos? Agin inayat kami ngamin, kat kayat mi magtanti agsimpa. Wan gayam, si kanto ti alaak a maid of honor ko. Anya? Maid of honor? Wan, agsipod ta si Kati kasi nga dan agayam ko. Panunutak pa eh. Ha?
Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asika ti maid of honor ko. Nulakad saan amaira na ti awis ti kabagya. Masapol nga nga ada ka no ijay. No anyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo. At no adakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day jay Abanesa. Apay asikat inayat ni Gay. Masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gay. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasar na. O manugot ak nag-maid of honor. Ngam sa anak amapan. Adan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadak-alak ti ragsak na. Welcome iti mansion tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay ka ni ka. Arakupan ka man. Wala, mintas kayo, madam. Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawandak, Papa. Ay, saan minto apulos a panawan ni Mambanisa, sir? Nasingpat nga main kada kami. Nasayaat nga rod, tapno adda kayo latakad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalaysa. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag iti ninong awag mo. Manipod awanan dagiti dadakkel ko, gapoy ti aksidente. Sikan, ti kanayo nakadkadwat. Isang orong nagsingsingpot ka, patsem dagiti ibagbaga, tasyakat nga ro tininong mo. Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nung dagiti agbalin akatugangan. Wen, kita ma'am. Imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Abay nga rod asabali ti panagrimat ti matam, idi insawang mo tinagan amalo. Sa anak nga agkaon amapan iti kasar dagiti doon. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidong. Didak tumabigpig. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook, I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak tumat ti maudi apagkaak. Apay nga tangaawan pa ni Malong, Mama. Mangrugin ti kasar. Anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan ka numot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka diti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adam at jay kasinsin mo. Ison ti Mang Sandy. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugi ti kasar. Adan ti padi, Mama. Adamat babae anak agawn. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Oh, salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Taobserbarak man ti mapasamak. At ang napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? apartment. Napakagigyan, sir. Siguro. Sana ba nakadamot? At napasama ko na. Kasinsin na nga Uno. Ingagara na nga ta. Di naman siguro yung gagara. Wah, Normal ano, kasjay, ti aramidan na.
Salbag day ta akong rat. Ibagam ket din nga abnormal ti akin aramid. Ha, sika ti abnormal. Umanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo. Dahil tangan ti saan ko ang maawatan. Awan ka nung ti apartment. Kan saan ang makontak ti cellphone na. Awan ka ditin bagbagana, may papanitid at mga appointment na. At dalain baga na nga amangan ka no adda pasken iti ayan ti kabagyan na. Iso nga ta tinapanan na. Nalabit. No, apay amadlaw ko akas na madanagan ka unay. Ha? Di na nasingit nga gayam kayo. When, iso nga ro da mas daawa, no apay asaan anak ka umay iti kasarta. Agparparik na ngamin kanyag. Nga damadi ang makagapo. No apay asaan anak ka umay. Saan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na. Iso asaan asing mangpa. Wanya, naragsak ka di iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kaya't ko maadan ta adagos iti anak. Diyak kaya't alakay kan bakit tanto sa tamadan iti anak. Uray siyak mat awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sapay ko ma, tamadan ta adagos iti anak. Di natamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta amaadaan iti anak. Ti anak ti mang kumpleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kaya't mo asawan? No awan anak? Awan ti ganan siya? Kaslakas ta na. Awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganan siya. Day, si Kamat Gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito itsyenda, ha? Imbaunda ka makitsenda iti iserbim kada iti agasawa. Awanda dito, napanday di Japan. Jak amo no anya apagilyan ti sumarno apapananda. Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Adda nakataktak. Nagsakit na. Misig, panawan ka ngayon. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Di na magmukha di no apay asa na nakaumay. Dayta nga ro ti pampanunutek, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakay. Saan nagsusuro ti bagbaga na? Kaslakas ta nga road, sir. Madlaw ko pa yan nagliday. Ang mga no adamot parikot na. Kaslakas ta nga road, sir. Manulaangan nga aldaw tinabati iti inalam aliv mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Pilipinas. Ang mga nagsublimot tanda pa pa iji Amerika. Kunak man nusandan nga agsubli. Kasapulan daunay ni Mama Ijay. Agad-adan ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kabsat ko iti trabaho na. Narigat ngamin ti mangalay ti katulong Ijay. Nimat papa, kasapulan na ti doktor na Ijay. Datamet, trabaho ti agururay kadatay Ijay Pilipinas. Iso akapilitan nga agawid tan. Back to work. Si Kamat ti masabat ko, Eddie. Simangpit ka din dagiti amom. Ay, un ma'am. Nabiit da pa simang pet. Kasta ka di. Kat, dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pa'y. Nakapanaw damot ten, ma'am. Intulod idada sir kan, ma'am. Kasta ka di. Saan ngagnanayon tiragsak mo, Vanessa? Masagrap mo man.
ti marikrit na ito alday. Ma'am, adda ka di parikot? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat da? Siyak ti umay da pasyarin ano kayak na. Anya ti kunam, ma'am. Diyak maawatan. Ay kwa, awan. O sige, agdardarasa. Nay, pimanawan. Angam, anya di indaya mudum na. Sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino ay tinakadandanonan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami ije bulalayaw, Ninong. Imbag tamuyo pa'y tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito, Ninong. Ay, agoy, apay ka na yung nakasaludsurin ni Malo? Apay ka no? Diyak man mo. Ang mga utang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag, tada nakagaon asidada na si Mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagat laeng, noon niya ti kayat mo apang maluman. Tasyak ti agluto. Apay nga agbannog ka pa'y laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga ro, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Sanak mata napili iti makan. Sige nga Rod. Diyak ibaga, noon niya ti iluto. Tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayin na. Iso nga Rod, adyak rimwar itaamanam. Ada tinalat kong agyan pala ang iji opisina. Sige nga, Roden. Bye, love. Sino detoy? Mabaling ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka di? Basta dyan. Nasakit unay ti puso, Dari. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka di ti kadwa ama pa ni ti ospital? Ang mga nay niya di mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayin na nga dita. Bye. Umunag ka, lover boy. Nakasuot ka, iti na kayong impis. Payamat-mat-matan naklatan. Umay ka, taginumtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa ngay guyod ka. Tapno tanggayan nak nga uminom. Sige. Danggayan ka. Kasta, kunadanganin. No di mo patkan ti awis ti babae. Bakla ka. Agbaligi nga tanimalo, iti plano na. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinagam ni Malo, idinaamuan na nga agkalay sanda Vanessa ken Gary. Imanugot mat daytoy nga agbalin a maid of honor. Ngam saan ang nagparang iti simbaan. Tapno madadaal ti kasar. Ngam addamat dagos insukat dakan kuana. Kalpasan ti kalaysa, naghanimon dagiti agasawa iti sabali a pagilyan. Kat idi nakasangpatdan kalpasan ti hanimon, inawagan ni Malo ni Gary. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi,
Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ang matmatan, nakmatlakan. Umay ka taginumtan. Kayat ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oh, masapul ka di pa yung iguyod ka. Tapnadanggayan na nga uminom. Sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abaklan. Apay ka din nagbarbartek ka. Gaputarang bakak ti panagbaligi ti plano. Anya ti planom? Saan ko niya ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diya kami maawagan. Apay ngay. Napanan na ngay nga ta. Madandanagan ako. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-reportan iti pulis. Ma'am, sumagmamanulaang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na? Diyay may sa aninong yaw, map? Ay, wad kayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kadwang ka di ni Gary. Saan, Mike? Naggidan kami iti arimon iti opisina. Takuna na nga agawid. Namawan pa'y naging gaita. Imbaga na pa'y ang masapa sumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off sa mo di cellphone na. Itay pa'y ngamin adyak maawagan. Apa nga? Padasag nga awagan amin agagayam. Kayan kaopisinaan ni. Sige man nga Rod, Ninong. Diyak amo di contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Ni malot yan mo ngayon mawag itay kan ko na. Sa panagawid. At dalakit di iti ayan ni malo. Anda ka di bisita mi ti kasting oras? Awan daw umaya sa bali dito yung apartment ko. Sino nga di tagtok-tok-tok? Bayam nga muna. Saan mata nakatrangka? Saan ka diya nakatrangka? Nga makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga ikatanti pa nangarakop ko. Anyan day tayo tsura yo. Agpado kan. Nabirbiru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Sana na makaid na. Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Bimal balasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Nung nakainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Pansa dino tinagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan iti gasto yung oras. Rabin. No siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo ang tayo nakmatan. Agyamanak ninong. Ala, umay kan Gary, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka di ti makunam. Kasjay nga. Anya ti kayat mo asawon. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawan. Ngam itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudkudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kamalay. Maasyanak pa'y kindi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa.
Apay anaramid mo ti kasya ti asawam. Amok nga da sa bali amarekriknam ko ni Malo. Agam nagkasar kayo ko ni Vanessa. Jak matan napagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mo nga darantanakan ka. Limiklik ako man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mangidanon. Kaya't mo sawan. Pagrig punong idad ba? Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidan. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi ta ti kunam. Angem, iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sana pa'y makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video kinaramid ta iti imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa day jay a video. Anya? Hoy, saan mo nga i-forward kan ko, ana? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyang, numapukaw ka itibiyang ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak, numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mitay iti telepono? Ni man Carmen, kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita iti Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmaymay sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet iti mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen, akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Ha! Pagbabawian na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay doa magbagna. Daggari kan Malo. Mapanda iti may sa restaurant. Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir. Sakbay nga agawaid. Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong amin tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayan kan itilugan. Sige Manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo kade, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sa bali a negosyo. Inakkitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka rin ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay di na kinuray. Amangan ka nung ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agatad di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, di na ka nauray, sir. Adda lang amin napanag. Importante ka di tinapanam, sir. Juan, importante. Mas importante ngam ni Mambanisa, sir. Ne. Apay akasta ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay di na kinuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti buyer? Namawan ka. Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanag. Mas importante gayam kan ni Malu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masigurado ka nabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat nga rodnangan. Ngam siyag, mabisinak ang nagas-asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban.
Kaduam ka di anapan iti napanan na. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayaw kani Mamalaw anapan iti restaurant. Inakmatan iti kusina. Taagsango kami kani Vanessa amangan. Impang, may ka dito'y apartment, lover boy. Uray sa anak nga ag-duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, taday bagak. Importante ka di daytang ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita na ta ni Vanessa ang nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka kadi? Saan? Ngayon madlaw ko ang nasaktan. Makarit na kadimat iti sakit akas kanya. Anya ti kayat mo, asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. No pa'y kasta? Uray duha kami itibiyag mo. Umanugot at kasta ti panagayat kuken ka. Apayakas dito inaramid mo. Imbag ta di na kainapat asawan. Nagkuyog kami lang kinimalo anapan na nga iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan, ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka kadi makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amumat nga idi paylada mo. Addan panagayat ko kinimalo. Sana na yung kalintigan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nan. Di mo nitulot yung relasyon nyo ko ni Malang. Ngam kayat naklata ni Malo, nga ure addan asawak. Kasta nagitim ako na kami. Ure amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da, ba nagasan arumban. Jakmat kayat nga igbatan ni Malo, Ninong. Ang imusan nga rod arumban, laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngakpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksak na naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga ang nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Isu ti manglukloko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag, numaalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie, iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di yung liwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan anaoray ni Vanessa ni Gary, isuan napandakin ni Eddie iti mall. Kat dita, nakita dadagari ken Malu, ngagturong iti restaurant. Nasair tirik na ni Vanessa, ngam nagtanang latta daytoy. Gaputa kanayonan amala daw ni Gary iti panagawid na, imbaw ni Vanessa ni Eddie, amapan iti apartment ni Malu. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka ngagpadlaw. Masaksakitan ak launa yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukid din ti mangloko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam tumano, intundumteng ti panawan.
Di mo pala pagtalawon dayaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumteng to ti panawan amapon mo anak manang. Ay, nasingpot ka unay, ma'am. Ay, no siyak laong ti kasta, pinagtalaw kun Uray ni sir, pagtalawag mo't no siyak. Manang. Ay, anya itahin tayo na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya, tila matangtangab na. Ay, Mariribu ka nak manang. Ngamjak kayat ti makiapa. Saan mo't apan nakiapa? No di ka karbangam, ma'am? Aging kat ka ba ilak ti agtanang? Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapan pa iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, Dahito iti video, ma'am. Nan, kita at man. Naging narakop na iti ruangan. Ulag agayam na iti amalo. Anya nga itati Aramida, ma'am. Diyak pa mo manong. Mariribukan ak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukwan da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumtento ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumtento da ita, manong. Nay, ma'am, nay, apay ngay nga agduldul o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti margriknak. Kanayo nakpay nga aglalado. Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kunda ito'y kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor Agpakadwa ka kan ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngamapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikrik-nak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo, siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Inton malam ti duty. Malang, umunag ka pa, sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunag at. Saan nakakadiadilaw ni Vanessa? No masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samat at tao tay kunada at di na amo ti agunget. Diyak pa'y nakita ang nagunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapan na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ang sing-singiren iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. Nukuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarikatan akon, Andrea. Ibagam ka dagiti ubing, tao may daamin ditoy. Kasanumat ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumatan ti aginana. Kat kigawag, at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Adadang agladingit no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan ka nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon. Maturog akpay.
Ay, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabit lang ay trabaho. Tag-green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umayak adagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya tiramida na itay. Diyan ka mo, agsang sangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, ta saan kamat amapan? Sa nakaskarina, ta sa anak mo't a green card holder. Imbag ni Vanessa, ta green card holder. Nagnaed ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, day tama tinamuak. Numapan ijay, kukwata amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapul nga road akanayon ka nga agan-anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat nakita ni Gary. Sana bali, taadan tumot tan anak ko. Bayam ka dilatan niya isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao asan ang mga yat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagiti abanag. Awan tumot laang ti magungguna. Mano, itulod na ko ni airport. Nagbit mo't ngayong pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder ak. Diferensyal at ta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigodon anak na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti agaplay nga agabroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y anaproban? Nalabos mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasaan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamit ang kasta ti panagsaom. Nang runa, no dengdeng ti asawam. Anya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka niya dumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo ka ni Malot? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami ka no. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita. Binukudan na amin a kinasingpet. Saan ka nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid aki jay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing nga ayaten ka. Basta akmat, Gary. Nga maapay ani Vanessa tingkal laysam. Agbabawi ang arod. Nuapay nga isuting ka laysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakat kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ka nakasangpat kan. Uwan, Mama. Papa, kumusta kan? Si kakadi, tinangarakop ka niya, Vanessa. Uwan, Papa.
Anya ka di ti marikriknam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsakan Timay ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayon tikin daw mo nga umayak dito'y? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda. No di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak remate, manang. Kaya't mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya kadagitoy, manang? Iyawid to lata ka nun ni mama di ta Pilipinas. Kasta ka de. Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ang unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibagamanang? Masorpresa kayong tulatan. Apay anagladaw ka simangpan. Itayak pa'y nga aguruuray dito'y. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day aninong yukin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamot ninong yu ti pangtapapasam iti ilo mo kankwana. Ay, makapasuran. Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsikan, unam ka di amasirib ka. Ay na, agtep-tep pa laklaan mo, no? Iso asumardeng kan asumanaw. Hello, ma'am. Nakaawag ka, Mat. Nasapa ka di asumangsampot ni Gary di ta mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, ma'am? Anya? Pakibagaman nga rod ka ni Manong Eddie. Tamapan na si Iman. No iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wen, ma'am. Ibagam taalaan naman ng iti video. Gamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Anya nga ta, ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti inkay panang tarabay. Ti masakbayan. Itapapagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Sino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Vanessa. Ingka kanumanen alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na iti. Nga aramatan na iti masakbayan,
ti ebidensya a nabidjok. Nasaya at mo, tanakariing ni ma'am itipan na kailibay na. Apay a nailibay ako nam. Kasla na ilibay, tasaan nga agunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga ron ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Paawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni Papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam, ganday jay agayam mo. Uwan, mama. Inton makasangpetak iti Pilipinas. Aramidat ton ti rumbang. Rumbang laang. Sana bale, taaddamat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't po tagsiko. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kaya't kumantimaadaan iti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jak gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon iti. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito eh. Tamasuron ka. Tasaan amatagtagari? Wen, nalipatak mo na dinamag ti resulta na. Tas ikamat ti ad-adda a pinanunot ko. Adda ka di manin na bidyaw. Adda, naginagak da iti ruangan, sakbay nga imunag da. Insin mo ka di kan ni ma'am dayta. Wan masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti day jay a babae. Awan babain na. Napuskol ti rupa na. Di na nga tanapanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni Ma'am Banisa intun sumangpaw. Maamuan tanto inton sumangpet. Magagaranak paikit din a sumangpet ko man ni Ma'am Banisa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Inako na di opisina. O sige, sa paamti sumangpet ha. Tawan trabaho kita. Gapot ta rest day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Inakon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramida. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat di nakpanawan ni Gary. Pagparangak nga ta, amasikuga. Dahita nga tati kasayaatan nga aramida. Masapul ang makapanunutak iti wagas. Tapno di nakisina ni Gary. Oh, sigamot gayan. Kumusta kan dita Amerika? Nasaya at matninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Oh, anya ka dita ijay. Amok nga mo nga da relasyon dagari kan mayo. Saan ka di? Ah? Maawatan ka man kat di, no apay asaan mo nga imbaga kanya, ninong. Lading ita ka ha? Kanayon matabagbagak nga hindi nakmat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Nigari tayo ang tikamali. Pagyaman na, tauray kaskasan no. Siyak ti ayunam, saan anigari. Agsipod tamok adakas teraramiden na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas? Mabayagan ako nga, nuurayat pa'y dayta, mama. Kasanon tinegosyo ijay. Sa bagay, duma jay si kaamis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyar mo't kat di dagiti dinatukak. Ngam may mayat matlaang nga daak ijay. Wan matkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe kumati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am.
Nakawag ka mat. Umay naksabatan iti airport iton bigat manong. Alas 10 adumanon dito airport di aeroplano apag lugana. Nay, sumangpot ka mat gaya man. Wan manong, ngam kidawag ka sa inyo nga ibagbagay iti asino man ti sa sangpad ko. Apay nga eh. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpat mo? Agyaman ak manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga aramidon daytoy? Ngam kas itinako na ni Papa. Aramidak daytoy. Tapno awan ti pagtuladan dagiti daduma. Husto ni Papam. No saan nga ikan itileksyon ti kasjay a tao, saan a madidigra? Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, Mama. Taim pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam itigayem mo a pulis, anabayagan day chay nga aramid ta. Ipakitam ti addaken ka a video, saan danton a makapaglibak. Kasla ak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim muna kasing mangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alam nga rodan dagiti bagahe, tay kargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amumatan ti kasasaad ko. Well, maawata, ma'am. Ay na, madlaw mutan ti tiyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbaetan mi. Ay, at dapay kit di atap ko. Ngaing kalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng mau. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sana bale, taaddan agbalin nga anak ko. Sige nga rod, ma'am. Tay kargak dagiti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo? Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no da reserba ako nada. Kaya't mo kadimot apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Ha? Anya di kayat masawan? No makikalay sa iti sa bali, nga madakalata iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan na itan. Kastamot lang ter aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadundunam. Naghanas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man tinsaan. Tano naglabsing ka, agpada nga adda katukad na adusa. Sikabot gaya. Kanya ka diti maipaimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawak kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Narami ti asawa mi kan kadita. Wan, kan nasaktanak itinadamag ko, at ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasangmatan na ita. Isumay sugat na ka, pati nakaayatan mo kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y mat nga rod ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyamanak manangkan ka. Awan na niyaman na. Pagrebagan mi na ito eh. Kaya sapay ko tamadanon mi ida itimbagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh? Arestado kayo, Adwa. Adwa, pusasan niyo ida. Anya ti kayat asawan da ito eh? Apay apusasan da kami? Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro din ti asawam. Linukumpay lain. Anya? Masikog ni Vanessa? Sumurot kayo di presento. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas sir aramidan mi. Imayak lang dito apartment ti gayem ko.
Isikat ng presinto ngagpalawag. Ano na iti video ng ebidensya. Sa laga may maysa. Anya dayto eh. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka di ti resulta ti amin. Ada na rin si presinto. Mabalin mo, ti umayin tong bigat. Agyaman na. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takitaak dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan agdapay. Dagiti ladawan ana alam iti apartment. Agyaman akmanan. Dakkel dayto ang naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyaman kada kayo. Iti kasjay ang kinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simangpat gayamen. Apay adi na impakpakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti pulis amasikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Saan mo aputot dayjay? Ang mga nun naala na iti Amerika. Sakbayan na pa ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadaatap ni Bakit Carmen amasikog. Oh, sayang. Anya ti sayang. Indarum na tan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagayamen. At danton anak ta. Anak ko laang, tawan serbim nga asawa. Oh. Kat si kamat a babae, mangbilin kan iti mapanmangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanam. Kapag talawon kan ijay. Pakawanan na ko mga Vanessa. Pangasim, di nakibabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo amaliklikan ti dusan? Anya? Kat si kamat lalaki, tapno naan anayon ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo a napaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Patlay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.